Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo siyifakayo. Sikubekele ke nje ama transfer rumors ke akhona ke kwi Betway Premiership osukwini ke la izolo kungulosine Orlando Pirates ke imemezele ukuthi ke umqeqeshi uJose Rivero impela ke isizini yakhe yokugcina le eqeqesha ke lona ke iqembu le Orlando Pirates ke abantu kubazishiye nembuzo ukuthi ke ngabe ke iOrlando Pirates imuphi ke umqeqeshi ke ezom-appointa okanye ke esizoyibona ke imsayinisa kulona ke ibhakabhaka. Bakhona ke abaqeqeshi ke sekukhulunywe ngabo esingabala kubona ke Opitso Mosimane ke oRolani Mokwena njalo njalo. Kodwa ke kunomqeqeshi nje engibone ngathi impela ke abalandeli beOrlando Pirates bayamrecommenda kakhulu lo ke uSteve Barker oqeqesha ke lona ke iqembu elayo ke laphana ke iStellenbosch FC. Esithemba ukuthi ke Orlando Pirates nayo mhlambe ke hlezi imbone njengomuntu ke ongakwazi ukuthi ke abe i-replacement yakhe uJose Rivero. Impela ke abalandeli beOrlando Pirates bakhombisa ukuthi ke uyena umqeqeshi ababona ukuthi ke engakwazi ukuthi ke avale isikhala ke kwiOrlando Pirates sakhe ke laphana ke uJose Rivero. iOrlando Pirates ke iqhubeke idlale ke ibhola vele ke elidlalayo ngaphansi ke kwakhe umqeqeshi uJose Rivero. Kwazibani ke asazi ukuthi ke ikusasa lisiphatheleni mhlambe iOrlando Pirates ihlezi impela ke imsayine laphana ke uSteve Barker wayo ke laphana ke iStellenbosch FC. Yona update engiphethe ke njengamanje, like ivideo ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ahlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.